tun naya kan sarkara abik takin ministry kalta akhan school education and culture kania chumia chuan school education a thil tam tak school upgradation te thil dang te po kan ram kan nam ta na thil thani kan hiat cabinet in kan lo ti akha tun naya kan sarkar le abikin school education ministerin public ma athu soya hian MNF sarkari na kan malulak na school upgradation chungcha nga khan trong kam moi lo tak takin kan malak na kha mindiria min thuwa soya MNF ministry cabinet kha anwangai tua toy ve ti mai tur khopin min chua du ne amak khop mai sarkari kan lo in tha photo a kan kal photo thina ministry sang ten ngai tu tam tak mangin kan chati kan ti thina sarkar tharin a thatok lawan hian i poin an du dan kong akal mai ong sarkar masa soi sel ngar thabik felbik ne in ria tin mani ma a ministry kala minister to te po personal tak me kher ngat mai le moi lo van tlanga an soi ngar mai hi ka ngai tu na ma chon mitin hian kan ti om tok tak kan ti ve kani mitin hian kan ti om tok tak kan ti intellectual circle atangin kan chalai te point an lo thiranga voine hian toy te soi fia du kan nei omani kan sarkar lai khan sikul zathum somli adok nimek za somriat kan provincialize lamsam GIA a omme ka tagin sikul somnga le pani provisional adoka kan da tin lamsam GIA la thinte le la chia lo tlem te sikul za le pariat te kha an poisa lak thin cheng nuai ni te nuai thum kan pek thin te kha khotlang en kol sikul te kha e khai klemin sarkar hil an ko rid tu khi i chok jang khai ve te ang cheng nuai nga nuai sari nuai som pe te ang ti in chu tiang chong kan siam ani school upgradation kan ti zathum somli kan soya hianin sarkar kan da za somriat te kha kan siat thiam zong kan soi du chu adok grant in a ta omlai an lo zong po sarkar ya tumlai vek government chakan da awang hian sum sen bel turpo omlo ani atak taka phechuan adoka an om hian sarkara chieng ma an pelova full pay an la half allowance mai chau khania sarkara an hlu hian achan tira phechuan an hon tur an tek hom tur tlem jok tur ani amma ero kum som thum don laklo takin sarkar ni chia silo lei silo van silo om adok ni ho kha sarkari da changin election duty a amanga a changin sensa sa amang boka duty poimo tak siama ama chu an damlo ve the damlo ni khwa sarkar na thok anga medical engma claim thei an nei ve bok silo tin chu changani lo sarkar facilities tha chanvo an nei ve thei engama dammol ni khwa state pona an chhuwa ni khwa po a house ate han kal don se government employee an ni le bok silo an high school headmaster te middle school head te an ven chunga gazetted officer om chun attested hantimei tu tur ani o makha ni thei bok silo bakha an har sana zong en chungin sarkar khan e khai heng ho hi upgrade tila government ai dang sarkar sum sen so bel tur po tam chuang lova kan ti ni tin chu changani lo school then khat phei chu tu na kan ministry ina han soya chuan no pangan te khong an mang an claim lu tu khachuti khati anti adikalom no pang claim chung khan sit ti tu lo afurin kan pe thosia chu wang chon school hi khan bot do dira khar thei si lova government kan le chuan sarkari an service po kan mang chang kai thei so kan ti ni kan te khong pakhat example kan pe anga rule chom khuwa khian high school pania oma government high school oma apia loka adok high school om bokani government high school ajo jiti tu pani pathum bak anom tak theilawa adoka chuan a fullin paruk ten om renga
ma se no pangkhat lem te ve an nei ringot tumaya aboi thakani an khotla ho tu te den kan soya government tha adok kha kan da chuan sikul pani kha sikul pa da kan tlapanga no pangpo tamjok zirti tu po diang na zokin chazokin akalang sarkar tan po lo zok kan ti ni tin ai zol venga nge po veng pakhata chuan middle school adok pakhata chu zirlai bumal po an nei to lo ma se lo an la ve reng sia mundanga an transfer thei si lo MNF sarkar khan ngai tu na mangin sarkar sikula kanda hian mundanga po kan mangtang kai thenga kan transfer thega duty mumal po kan pesok theyang te in zenein no pangan nei claim jok dewani po in sarkar sum akal reng thosia zeni jok mang turin kan tiani tira dokle chuanin provisional adok sikul samnga pani kan nei te provisional adok rules si reng si lova lamsam gramin aid le adok gramin aid kai khwela chaw oma provisional adok rules lo pui an siam anti an soi hi dikani politician chu lo ta oma siam tu kan ni policy maker kan ni voina hian se PM sarkar hi ka zot duwa democracy kal phunga hian politician te kan role hi enge policy maker kan ya kan ram kan nam kan zirna kalda tur ko ngata na kong cha clear taka kan huwa chu kan siama kan tianga official den bo chu yang chu provisional adok sikul hi hin kal rose lam samachanga adok inkari azau du tuka sumsen sawatam sia akal konga hian pakhat step khathi omseng performance basin zirti tu te po kal zel tura heram tan henam tan an thiam na mang tu te an future tur thei turin isia mang o kan tia chu tianga ta na kan tuk uluk ta kan ngai tu ani chumia ta na chum provisional adok kan ti wang khan rules te eng ma lo chungin anti kha September ni som ni le pasari kabinetin kan ngai tuwa ni som ni le pokko chowa october ni khata orderan chhuwa ka chuta changa a function hun tur kan ti chu April ni khat kha order kan siam kha sang ni som ni pathumani chuta changa tharuk April ni khat sang ni som ni palia heng kan ti jong function turin kan ti eng wange tharuk chung sarkar official ten kabinetin ti dan tur kan ruan kan duan policy maker ten ti dan tur kan duana official ten an zuyanga dan siam ngai rule siam ngai frame ngai an frame anga an siam anga cabinet thu ti lotin hi ministry chunga thok tu te ti turani vo india chuan kan minister te thu soidu dan hi makasin DPN AR approval finance approval legal law approval pon la lo tenti chutiang noya chon cabinet thik MNF kan kal ve ngai lo MNF chuan ram hruai tu mi pui ai o delegation nei kan ni kan sia kan ram tan chatur kan rela chumi ang chong kan kala chung kan DPN AR te finance te law te chuan chumi ti lo tin chon na mai tur ni chutiang tur ta chon tharuk zet dan le sai duan le siam na tur ni kan da ani zenein na kan thoka mathir nein kan ti kan soidua vo india dan po lo in anti hei hi an soi het an ma ni mong an li masin kan fiat fia kan soidu chu sang ni som ni pathum kum to pa ZPM alo sarkara ZPM cabinet meeting masaber chu assembly an ya December ni som pathum ni tai ka fia chumia chuan dan le dun pakhan ma lo ruang phur chungchang kha an pass pop mai ni atakal hoti tu kum khatangai dan an duanga sum allocation an da chumi no ani dan lovin policy maker an hir an tia kha acha kan lo ti mai chu changa ni lo an ma ni bong an him le na chu dan anga ruang man na en kim mai mi thia min an duan Mizoram State University po house ange a minister in aphara ai zola lo chuana theilo lungleya chuanin a theingang lo ditin house asoya zoram mi puimin min duala ma se ho to pa jing tho fu lungleya wakala lungleya kan son don antia cabinetin atik tai khon hu le dan le dun omlo kha policy de be kan son asiama atia bozui mai chutiang che chon MNF po hian kan ram tan kan nam tan Mizoram zirna pasona turatan
kan zirtir tu zaom tak tak an thiam an theina mizoram tan lo mang to tu te changkai zo kan manatur le an service kan recognize na le an mani po malam pe sina nei thei tura an ta na kol eng kan siam sakna ni tin hemi kan ngai tua ko nga hian kan ar kho thim dai ngot lo MNF cabinet kha ka soi le du school upgradation kan ti don hian heng kan ti don zong zong a hian amma in DPNAR official te finance official te law officers te chum tam tak kan meeting pui ama cha dan le dun siam ngal khachu policy maker san kan du da a thei do dem ti hi akal kong tu ri kan soi lok pui ni tin chumi chiang taka a thiat thei da tu chu budget tari allocation a po kum sang ni som ni pali som ni panga sum April ni khatang ban tu ra tang khan sang ni som ni pathum kan sarkar lai hun to pa September to November rakha kum thar budget siam hun lai ni he school upgradation kan nei don awang hian finance changtu kan chief minister hovin finance official ten kan soi hova budget a ada thei don em ti kan ena chutiang tu chan budget a po kan da lo ka ZPM khan kha kum thar budget ka atak tak an duan an hinem kan duana khan sang ni som ni pali April ni khata tanga school upgrade na tur school za thum som li te ham thana tur poisa hi kan da lok vek to ni kan ar khothim dai lo om zanein kan ti ni amai ro chu an sarkara ni som pariat tharuk sang ni som ni le palia ZPM Council of Minister chuan khang kan lo chop zong zong kha an kan sela kan middle school kan high school higher secondary tam tak ten government ti an tar kang to a sil ten siam to eng kim mai ham than an nei to lain lak thak le ngai nan siama voinia school somnga le pani vel hi chu asomnga le pakhathi an provincialize ta kan lompui kum ni an service ham than an ti niam nuwa somnga pakhatte an han kaltang tira kan lom amma ero chu sikul ai tam fe za som ni le pakwa vel voinia mit twitter an siamte man ni loka high school samriat velin social media kan mutirau sarkar notification kan high school ti turualin an hal kaden kha ke chu kariru nasin zirti turualin anti du tolo turangai an ham channa la bosak an dia wanga andik na an chan vo hum him tura government notification an han hal ka khongai inu tukani he sarkari in ngai tu anon ro se sum sen bel tam na tura omlo an mani cha lo full in kan pe don tho anti zirti tu chu full pay kan pe don tho anti a school building khani an government tir du lo amak lu tu zirti tu an pe atwar tu zirla yasin government an ni chang government mid school an ni chuan midday meal chun cho an donga uniform le zirlai bu thod an dong don ma se kan sarkar kan da na anti bauta ka chuan thing tang tam taka school ho chuan chun cho pon dong don lo uniform pon dong thei don lo sarkar changin study material po engman dong don lo building grant pon dong thei to don lo ani he ZPM sarkar ro rel da ni achuan mang ro rel ani zirti turwa le zirlai le thing tang har sataka unreserved te khala mi puiten ni zain lo na poi sa tanga allo chom nun chok MNF po khan ahar sati kan sia ma seng achul kan ti ni dik tak chuan kan sarkar limiting kan ngai poimo kan tar kita jong sang ni som ni pakhat vela khan provincialization kalpui man tumin sang ni som pakwa po kan kal chho man to som ni kumtira covid free alo le na wangin engma kan ti theilo kum tom do na sang ni som ni pathuma kan ti kha election oriented ti yangot min pu anilo theilo chungin kan duang le ham thana tur po kan pek kan ti thei an tok in negotiatin an ho tu tenen sarkari hei chin kan kal the ni e kan ti kan soi tlanga kan ti ani zir nakal kong tura kan ruamana hian voina hian kan ar khotim dai lo kan thei ang tokin film takin kan ngai tua
he sarkar hian min soi nep sak su se an ti ve thei lo ni chon ke ni chong kan ti ve thei lo ti ve mai ro se ministry kal to cabinet ro rel te in nui so le fiam thus tho na ta man chi ani lo cabinet mi pui ai o mi pui kal tanga thuni na la kan ni ve ni ti kha kan soi tel du ni en po ni se hi ka soi du MNF party ho tulian te thu khom chuan sang ni som ni pathuma kan cabinet meeting September ni som ni pasaria school upgradation kan lo ti kha cha hi la tingoi ngoi MNF ho tu ta chuan vo India ZPM sarkarin rual lo tak le rem lo tak chunga ati re thei me deficit mission school an niamo adokan niamo school upgrade tu ra kan ti ho te kha pathian le mi puizara MNF lo sarkar le ni chuan athei ang angin upgradation ni kan la kalpui le don ti ka soidu ni kan thuti tuk to kha adik acha kan ramta acha ti kan la stan renga sumi lo ti na tu chuan kan la bezel don ti hi voine ka soidu ni e kalome